Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Puna ingti lapen Roshmi Bepi ahem tu natum kiduk tektik pu arjulong si News First Karbi Anglong apherang ke Joy Singh Teron lapen Karbi Anglong News Channel apherang ke Adverson Kroatum pen kahumrida Lakha inquire trok dua barguri constituency ke parlo diring Sivoram Terang Amekar Puna ingti lapen Roshmi Bepi ahem tu natum kiduk tektik pu arjulong si koan kiduk kisung ma pusi adimaklong mate ahem humridamlo Lapen Karjulong atengsi thekdamlonglo Sonsi dua barguri constituency along Don Pharo Don Suri Sosedo Laswang Bongpen kiduk nai mate ahemarit kaweke Puna ingti lapen Roshmi Bepi atumta lakhaisi alongsi dolo Lasi ningkeme abang phu abang phiatum raptam tha lapen dua barguri MSc mate education EM Richard Tokbi nangli sitame prabchin pen ravek thapusi nilitum Karbianglong News Channel abirta achatayalong pen chuningri paduponlo Athema nonke barla porlo Vecheng viri apor ajo ke sangchia thai anta ave lapen lapu atipi tado tok bp ahin pen em Richard tok bia phan chuningri padupo Dua barguri pen Adverson Crow report Karbianglong News Channel Kardom nilimen ke tado tok bp nanti lah dak ke aha bar ke diring arong ba ke Sivoram Terang rong duinong giliki Kalau dak CPM di ke harus di puri lo dak asal tu cara long jadi tu kasu gitu kita kita maksud dak itu kan duplik kan lo bang so hem pada itu cini tu kalau kan kecil tu Sepolo athe nili tum ke nisolo hem nili hem solo lake Lada apran mana dak sido mana? Apran manda dak sedolo Awak apran tu san. Awak apran misen mani hala pinso bangke bimarihi Nanti kita sila yang wajib yang masak pakai ke corona kalau ni yang tuan itu kita orang cini tu mana? An ma ni lita chini ni delo dokumen pini coy lah mana? dokumen pini ni ke chokla ration card ado ID tado Aadhaar do Kita lah dering arlok lah langsung denang anadim do IPCLC Congress langsung BJP langsung Hakka itu dia tikido langsung problem sama itu kok. chini tu delo ni like athe ave Ave di, dilong di. jilong le Nanti lah kuana kita lo nanti hem soup lo. hok lo ni lito hem solo Nanti cuma hem soup kan nanti hin hoi pen nanti hem soup pen tak kani itu education EM kan dah pada me dua baguri yang kan kami kita hege dengan tu tu pen dak diring lo amatan me kita hege dengan tu tu dak lo komite presiden sekretari tu BJP dong kucilang di country itu. Tapi pada me BDG chairman saya kami lah dak tu dua baguri lo palang siap han lepas pada me pada kita dua baguri lo education EM kita stop dia. Nanti cuma hin tu kupilo nanti hin kan ini. hok lo nang le tum nang ar lo nili kipu kang tonga theke la pulo athe nang le tum anta jo ahem thek long lo nang le tum ta chini lo inke la si ake hai recharge tok bi phanta las nili korpo tum phan akiduk kisung long bang lang dun te poja si nili ning ma thala Ada pintuan kena ramen punya ke? Puna ingti po Nanti komen ke? Rosmi Bepi po Semua dah Allah. asomar pinso bahini ala so bahini Kita dah arong amen ke? duinong giliki Sivoram Terang rong Langsung tiga pun lah. Kiti bati mane nili tungke ahok lam si thandak se pon nili tungke hidia vi inglong kiti ko anma choklem la jala bang hem la pu bang hidi la pu choklem dun te cholong po athe nili tungke hidia bidan mate a hidi do asave hidi tangke dot along le rong kung minang mate Nanti lah nanti cuma hin kan nanti pusat tuan ya lagi kita nak pusan yang kelang cari lah pusan yang kita gelong tu mana. arju do nik long le la ko thei long le la Okay, ini hin tak ke? Namun kalau video kelang tu apa? Langsung mungkin kelang tu apa? Sebagai lah yang sesuatu rap dia tu. kalang lo ahok lo chuning ri lo ke hai recharge tok bi phan la
nili korpo to kiduk kisung along nanglang pidun na sonte me parpik ji pusi nili recharge to bi phan chuning la Kedam tang APHLC asongalong ke claim kedam kachipadugnai abang phupulote jiten phang chota inutlo anchota kali APHLC along IT cell ar pusitame claim dun bom abang phuke jiten phang chota inutlo sita APHLC asong aphan aning kachithe kavidet penajok kedam tang ni phai ser kep aru achiklo ningkan suri hinira inkoida trogarni BJP aparty along chepa okdun det pen puthot jiten phang cho ahin pen duwa barguri local MSc Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Dr. Tuliram Ronghang Atumaphan Aninga Klongpen Kachuro Lapen Dia Kacho Hangtu Lapen Anparta Dag Dua Bargri Local Alidar Atumaphan Sita Jiten Phang Chopen Aninga Klongpen Kachuro Pajir Pontu Tangte jiten phang chopen kaning jialam thile ang ton pen archik sinang. Dua bargri pen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Apang sinang li itu media itu apa nang tanglap kami ngurut itu kadang. To nangli tumdak duar baguri media claim abang photum anda pen abang short channel hachatai long kidoan claim bang photum nangli tum social aktif atau matam aphan tabe nilihin pen akachoro aprang sinang pilo la pen nangli tum aphan kachupa la pen nangli tum athengno nili kaning ji bang kela polo patumi nili dak 26 duar baguri education em sari chatok bialong ani ong dung pen nili phan chetong nang la pen ni hem wang la ni humri ra itum chingkinang polam the puthak aprang pen dolo he sila bangso puthak nili patumi dam lo Lasi hadak nili phane ke pon nike wana tum aphanta aprangsi ke choro lo sadu patang pachin lo jehala inut APHLC pen BJP ki dun paprang cheng abang Samson tera la pen ako dak Malaysia long apias long tami alang li social worker se ke klembon morsing ingti la pen adun thu hadak da dhora long isi da dhora pias long isi member hata sem taro ala tuma thomsang ni phanang pon lo sare chatok bialo Lasi lili tum ke dam doan talang tum si nili phan sage jun tan chenglok anton nili phan ni pilo lapen hada keli pen saralong keli pen nili isi encourage dam hada mane ong dum to ajirpo kachetong ason lapen hada sartame nang theklok pen nili phan thang takali det amunit di nili phan man ki pinang jiang deng al ping la lapen nili phan ke nang kang ki je mata la son out kilong je bang kali setelah hai akang ki lapen akardom nang kecipi lapen deta alang li ili tung aman ke don nai ke karbi apuhu hando la si karbi apuhu pen nili phan nang archulo lapen nili phan nang rulo lapen nang lipin kacetong lapen nang pen non ni king rikiwang apot nang phanta korwang thunang pajir pusi nini phan nang churulo lapen nili hinta cepanong ponse alang phanta me karbi apuhu pen nita alang phan archulo lasi nang bahini tame manchi pisroi pen hada ka dugo belam chingki chethano la pen isia bangke isia sabu niri tadi ning chiduk chet lo langdam bote ke dam tangke ni ta opposition ge bang ka lang pan ke pen an education em Richard to bi ke bangke ke claim ke dam chok chi puta pina ani li ki pudam do sitala hailam nang phur jima mate ko pine nili pan nang la pu ke chok chi kupi usulo di la puni puji mah puta kamatha dam tame la hai ke duji kali mupen nili aprang thanu mati di alang ke phan ningarong pen nili phan karbia apuho aman ke donai pen hang archo la hai lam thang tawi ke cheng sela na pu bangke churupik lo jeten nang da ke wang apot chetong long apot las ni long nang claim nun paminon la pen nang no la bangso IT cell ke claim bangke non ni long hatame chi ulong lelo nang claim mon damon la YouTube ta nang claim posi la answer si claim pon thunon la an ta nang views ta bar hit hupo na pen ako nang kam da claim mon la so ke kam claim nong tami ni nang arjab dun pu si ko na puson lo la si la po anjo alang ni phan man ki pi aposi ni hin pen tami aprang kachibohong di alama ke politik saron peda jok ke chipu la hai potai si ning duk lo lang phan ta ko patumi ka leng do lo dia ka chang ya pala por ma si kom hek lo posi no la bang so chatai long pen alang phan tami dak
dia chohang lo dak duar bagori education em sari tar chok bia phan tabe lapen ako hudam thunang hadak Karbi Anglong Autonomous Council ke caria bang sar Dr. Tururam long hang alang dunggi dam delang sala bang sosial tai long penigi puyu bang la pula hedi alang phans tame nili chorolo la pen isi bang ke aprang se bang ke dia ka chahang di nasti alang nang dia ji nasti alang theglong lo jem ke dam tang tame alang li rara along alang li kachipa bi theglong lo nasti non tame alang li phan chitong telang sita alang phan tame nili aprang-prang alang pandapinan ki pudo di cebong da di pik di setame alang setame nang dia ponsi aku alang pantanili pantame puthot alang tum ake claim ke damalong ni japon po lapen isi ke RD nang pipon po lapen isi bangke nili pantado bidi sore setame nang pinkhapon pupusi ni ning chethele he nanti lah nang dek demandun ke social media long ke lo teng kulo kan ke nang di dipuso ke damatwa ba di dolong lapen geren lapen kecing thura modoan nang pinang ji situ nang di ning kecing po ando election of prank lake 100% ning chethelo athi nang chi chakna pabi lake mani mu adeng do olong nang khang kale take ahem nang pon lo nitum personal chingki lo kachingki ketang juje lang hatame hala garena putha kalam ta direct radak Dorabagori Mondor Committee along kiklem bang po secretary lo alang general secretary lo sar Morsing terang alang panta direct bang kunang kolo ka selahai putha ke non election aprang ke alang tumi isi mai siginang pachun bek po pusi alang tum kita cicaro dolong tame nanglang po pulo ke bang po la sini like ning chethelo alang tuma pansa ko papleng thoge ya panlo asi Karbi Anglong Autonomous Council sar Dr. Turam long hang pan tame puthola dakpan pachun judiri thulo labang song bong pen cerap chitu benang papleng pitha lapen pachun pitha rara pan pusi abang sotai long pen alang panda chuniri pon thule he apan ke jusi ke choro kang tunga bang ke hadak pen wang thulo sar education em Richard Tobia bang puthot dak Dorabagori Mondor Committee secretary lapen president baphan pusi je jiten apha nang tum hadak chetong dun tha la pu pejok lang tum kanang hong ding pen ninang li nang ke le pen dak ladak Mondor Committee long ke klema bang po general secretary lo sar Morsing terang alang ta hen mang chehang si nili phan thang da kalidet abang aphan tame manang pilo apa ang tuma phan ta prang tame opposition ke do ke kachi pudo ni ke jong do klem thek the dam thek the to ho la puson ke bunhiak la pu ke hingno to ho pu ke pudo la hai aning abi pin pen se aning the lang chame se pen phan manang pi pen Karbi pu pen nang deng pa melo la se alang phan ta la social media jatai la pen team Karbi Anglong to mat hengno ta alang phan ta churulo Dorabagori dak Doromara long non ke klem bom Mondor Committee secretary sar Morsing terang pantame lapen adun thu ako chairman long tanang pon thulo sar korong pharong tame hadak talang hui penang dun thusi alang tum hadak pen tame manpeng pen phan Karbi po pen nang archulo nili phan thang nagla tame nili phan apan si manang pilo nasalang tum long tani chuniri tikang lo pen dia ta chuhang lo la si la hai ka du ga veke padam lo na non ke wang jia phan itum ke claim dia phan le unan ke bor ilunang pusi alang tum la Mondor Committee president asiket tum stame nili phan lam charang chipidun lo la pen Karbi bo ho pen nili phan manang pisi mohor che ansi alang tum ka du ka ve team along ans tami alang tum chipachini lo la si team Karbi Anglong sar Dr. Tururam long hang la pen MLA do ana tuma phan tame la pen aparta dak Dorabagori education em sari cha tobi tuma phan tame labang so chatai long pen ke pachini bangke je Dorabagori Mondor Committee President Secretary ta nili phan man peng pen nili phan nang deng pamelo pusi labang so talong pen pachini lo asa alang tuma hin phan tame nili so talong pen choru pilo lasi alang tuma phan si pulo la alang tuma peng khadun lo je alang tum nili ta IT sera posi sari charto bipulo labang so kam manga chi uri la pen Clemon la pen Damon di tanang dudun pu narjab dun pu pulo mati di lasi ni ington te channel ta Dilai Joseph Terang Memorial Holalong kra Karbi Anglong rong asar amai atumpen pherang ke amai kangi Borjan Constituency Committee Karbi Anglong rong asar amai lapen reception committee atum chilang petsi pherang ke amai ingnipon
Laso amay long tirikam amay phu nobin terang chunbang nobin rongpi kra Borjan Constituency Committee amay phu ke hai tokbi chunbang Dorsing Hanse lapen arisang ho tumpensi ingdengnar kep kra ningkanisek amay pi ke paman ponchi pu aru niphai kriser kepen niphai ingkoi abangke e sonsoni katiku kedoko joinesi arni larpon tudet si non kevangji aru niphai inkoreser kep lapen niphai thom kep arnisi puthot maipi padopon thupo pusi pherang kia thengno pachini po lapen halabang swarni niphai inkoreser kepen niphai thom kep arnia bangke karbianglong angkang pi along arong tin setame chujun chuku pangri pangdon he hui setame kipado de chia phansi pherang kia thengno lamthe pachini po Kevangji aru niphai inkoreser kepen niphai thom kep arnia bangke kedoan sarphi sarpu aklim angphar risoejang doan ta alir kipidun chia phanta chuning ripon ingdengnar kep kra amai pi ke paman ponchia dim lake Borjan ahawar dilai mini stadium alongsi padopon po lapen non an penang anang deng kachisik ketang asonsi pherang ketum kahumri damahut thekpon lo Bangso amai ke paman ponchialong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma aphansi aluhi sarpo aman pen chupha ponchi aphansi chisik chedang pon puta phirang ke thengno pachini po Borjan pen nangkelo berta pro tapping leng report Karbi Anglong News Channel Itu Karbirong Sarmai Menandili bangke awal mai long kamai betul apakah kini yang mai long bangkeจะทำอาจุนมันเราสิเอาสุนทรจุปาอาลัมเทบังเราสุนหลอดjadi itu Karbirong Sarmai itu peningkatan sek Karbirong Sarmai di kepadu pon itu dan itu melalui Allah ya itu tentang Agustik artikel sidak reception komite kita sampel sengdet kita kalau sebut ke anu bangke niphai presiden cap apa ini ngkoi niphai ngkoi ini sipati pulau naik di pulau Boy kita keseman kesung ke boy mana kadue dokok ajak atam jadi itu si non kewang di ngecung aru ceklu koi rasa kep dan kep amisi rasa main itu pompo si ini dah untuk pangdang orang polisi tapi enggak helan aku masih lapulot litum long sa atum si kakatu we ke dak nang setong pet nai litum ke cinggung pet nai popose tilipia mai tangka ik ono je halaban suari mate koi rasa kep lepen kep ni pai kep aru ciklu halas dua mai itu itu bangke Jok arong sitame lani ani bangke piyun suku ladu panglimpang dong ladu kak basum suya tam susika letung lepon dan ba letung pasal ni bangke lanjut dan ingin aku kita letung cetong pet nari dua rong sa kamanta trong phần này có sẽ rong sản xuất đi đó để tụi rong được lòng sẽ băng kép các băng cùng nước vì số ba sa phần đó ba sa phí rằng cái hay atomat kita dah nanggung lagi có sẽ còn mình bằng kẻ sống suy cao này được kita tầm có nằm cột cái thang của mình
Borjan aha waraphan jutang aklam kithir thipadim kipang thai ko. Borjan aha waralong kiram tanga por mate aningka ningkan sitami jutang aklam kithir thip adim kavedera jok aningka ningkan sitami risonimso rongaje kibi mantu neke hidipi mantu neke rong chilu mantu neke dilai mantu neke balizan lapusonsi jutang aklam kavedera jok direct voy asonsi cheman nanglo. Bonta pininganingkan ningkan surhinira inqueretrok asengkan penke Karbi Anglong Autonomous Council CEM MLA Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM MLA Serjorong Par alang litum aning keme penajoksi Borjan ahawar alongta kithir thip jutang aklam donang chipu akimatha keme akang hon penajoksi Borjan ahawar along pining aningkan penke Thir thip jutang aklam long lo pupen adimak long alongta KCS Borjan hawar amai maipu chunbang pendang lok ongdu Borjan ahawar along kethe kidingatum sitami jutang aklam kipang thai adimalong chirap chetodunsi RD pidun lapen aninga rong penzi hadak rong arwaratum sitami sai chirap chetodun Dilai pen protaping leng report Karbi Anglong News channel. Turpat pilok ini Borjan angkang long nang betul lah karena jadi itu Borjan habar mai hin bersini letak saya gideng kok paso nang kumuri long tapi ini tuh to lam siapa saja pini bangke nilu tuh mingkan kri nilu letak Borjan narat lah so jutang paman depan itu tiba-tiba paso ke kari paso mana so ke keng tu ke long ini sekitar betul pilih keng long paso ke keng penan pini aku itu aku angsulo itu melihat dorong par pini nilu tuh dak Borjan long Kehe kiding itu miem pamandet pen alang di jakong pen kini an bang itu makimang dasu aja tailong nili tung kosom ti pangkai ko ti pang mo ti ma pen kilu ni kana long kosom ti kiceng pon ti ma ti alang li to pen non nili tum long ke don don lo hokati ati pini mang alang li jakong pen nang itu ti nili tung ti bang to aja tailong dadak ting tu tenglong aram tu te mi bang ti pangkai kon pen ti bang solong nili tung ti dadak Borjan long nil tung klaim for respect Borjan hawaramai nili kong tun bang jona sing tobi lapen kini ini tum hawaramai long doan kolom sing carang en pen ke ladak nil tum akon non ke dobom ni tum Borjan BCP chairman inian alang ni sunam pingar ke hai lapen non alang ni so pen alang ni tum aktu ke BCP pen akon non an omen aron na teng pen kini bang kalang tum deklang kita non kini bang to BCP chairman kaman piso ke hai lapen kadang ni tung kana pet hoyeng leng lapen Johnny ki lapen ni tung kadang ni tung tem rakyat da kabin to kita jenglok maliki terang ki son haki klem rakyat ni tung na angjir tung tu lapen ladak ni la solo nang karap dun ya te bok het agang berat ladak moja sing rong has lapen la soy dia bang akori ngra bang la ka mujari timun lang kana ki tong lapen te bok tere agang ba horen to rong jenglok ini kong dungan ni tu macam terlong lah kan dengan orang parti lo. Jadi tu masalah. So long cakong nang situ. Siapa so tadi tu tum dah kembang lah so. Catai pan ni lu tu. Kado ko vitamin lah so kaki gigi kecil pada beda ni. Ni tu keceng pentel lah tak. Maaf ni tu masih nasar kan. Ya so senjat yang mangi politikal mau kita alam beda ni. Kasi so tak BJP penceng lo. Ya BJP PML. Lapen aku TPRC jadwal. Lapen sorry yang berapa penceng lo. Rong sang tuan asong duan lada KSA penjenglok KSA hampang duan lapen akapek hampang duan kita nilai tumbak ke alu gitu song nanti bangkang tung channel BPDS ke KLP penjenglok anak koti tung dah datang ke capong itu dulu so bangke itu tung ke isiwet itu cuma kita kan permana bangke lempon ada kita kampion pun di sisi terus kita di lampai dengkon lo ini lah solam rating jadi nil tung Karbi Anglong utun mas council fan ni tum panong lo kasi host panong nil tum di damtang LSTB meeting doxing rong hang tum si papak lo so allotment la fan kasi hono so allotment lendet man ki nil tum kecing si ili tum long yes tum Karbi Anglong ai utun mas council la so CM ili tum Dr. Tuliram rong hang si ili tum han binesa de ki la so mong pen ako lena Departemen atau lo IM dulu omosin kisu dan kilo, so omosin kisu dan kiben dulu tu IM. Alang li tepaduk si nyel tu makan lah so
along li premium ka joma je pantame alang di la BTC chairman la tum teri pari do di pangkang to si papu batini tum hal la to premium mata sa te ni na kasi la sobang non nili tumal bangke Korea ta ka hai tum mata ni tu NOC energi la grants ba chenglo bion nan kita ni tum ka do ko mi ni tum alu kidap ni tum la sub kita tum han ni tum alu kan ni sepini lang tu na to ten an tu bangke dak grants in charge by do BPA di hai pisi ta me lang le pan ni tum information tu tok tu na tum ni plan ni da pe do kan lang tu plan ni tu bangso aram ke patong bang kita tapi ini kan kot bang ken ni tum ken na hok kami la so tek na kili lu lu te dak tim tu long de dus kita me ni tum bang ke rap tek pe tu si ini mang ke kewangi Ronel Israel bang dak ni kan bang tek pun itu ada kita belum praktek ni tum ada kon nang le tumamen ki irpondo mala bang so dimalong non so amen ki irpon bang ni tum sing mai sape asila solong bang ni tum bang ke bangit hejari man itu ning mata bedam di nesen dutang pan dalam lo korjan hawar mai tu bang dulu kita aklam amena bang ke gojaru aklam putin itu tu ke amen dia kon akhir dadang mang ke itu mang ke kaki asil tap mane amen alam de tak ning tu gojaru di zaman pe anong ke thang ho pasti so gojaru long bang ke isti bang ke rumah da pote to kata ko tum toilu tapi la so pena men tin tum dang don utang bulu de dake tapi satu don demo jadi dake thoron pini lama de hai ala tum ke an ke an bang ke ke toy kere ibu kelingan teni bangun dak ya aman di udah ngomong dake pada mai amen yang kongki pun saya dapat ini tum nak ke don nak kita rapsar pun dah mendeli warga namai ku hin tadi di suruh bayu tol lapen ke orang jelangan kita mini tunggal janglong ati dia di sien ke janglong do ja kong nang tidur lapen nan pate me ki set tiri kidum tani kan di sori nang tidur tadi lagi ke tadi warga orang ramai tuan ma warga nang ka ke yuk di kacang men suruh bayu tol adok men jadi an dia ko ja kong nang kan ke ni ko ini nak nang ngot ken to nak teman suri am suri ta nang ko ke depan am di klaim ta yang suri di ke aja duanya hang aku sampai Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi